Kublai pigi perlak baru seketika channel gejong i ba ardi. Kerteng gejonga kadai nangsan bor langsip ngarung ngadan hi ke YouTube channel gejonga. Hila ban search po ke YouTube nangsan bor langsip. Te kenika klip mak pementa kenika second activity jong kenika Youth Week bad Youth Sunday arja akan riu. Te kajing sisa ila dei ban yang sedang naduk kapor kendai beje tangba haduk mentamne kahap slap mo tementan syu aingu iblay ba kaklam slap syu begini ki perlok ni kila sedang man set up ya gini ka canopy tak beni ni den kumsi benta ban rakhi ya ka Youth Week ka Senior Christian Anniversary Society gejongi kalarai naduk macam senam bahkan thungno da ka Youth Week and Youth Sunday Committee ban organize ki program ki prepare kajing pelong kajungi ya kani ka ki activities ki bafer kadai ba idon ya kajing angnut manyo banjob ki mensim ki bukordor ban malam ki sha utrai banong pembi ya kajing diskres begini ki players na ki house ki bafer neru ki player na po Capernaum House, player na po Bethlehem OM Jerusalem. Ini di Bethlehem. Yes, say hi. Where's your player? Hi, need a cut this. Yes, Cameraman. I'm the cameraman. Ini lagi players. Yo. Blue Jerusalem. Subscribe lah kadang-kadang channel Gejong Iba Ardi. Live Food Ardi sampai itu. Live Food Ardi. Dia kini kapor mementang dan gue rireng ba pok kebalang jungi mama binong steng. Pisku no mama ba. Nakaliang jongka Senior Christian Anniversary Society jungi larai bang. Tolong iki activity ki beper om tang bangin suya kut ngene jing la kai rai bangin. Yaitu yuiwe bangin nang ya san nang ya roi ki jinget ki jungi hau tei ba lo. So no ma pisku Kenika. Persang juga society ka biang. Ha? Ang ba nang ni sekmat ni society hi nde ban syukur tang ka entertainment. yes. Ba ba ka thong kumbang ni ka flats. Bangin mo lampat kuwe. Kimen sim ki kodor sakejat kemudi puna kurai. Ngin dan kata thong kum ki kun sama. Ma hakawi kusngi hakabakut ngin ham ai ki jingken. Yes. Di ladang ni lala bende ibu bahatam kumbang ni pulih nak flats ke jungi anong ke jungker ku ndai ke jumunto jung society ndai ke jung em jung smet Tah boleh sibun mak te ngatrai ketuka tim ke jungi mak long syak pas ko kata tingi skam ru bagane ka jing pelong ke jungi gini ke activities ke bofer kalong ke bajop I ba ardi hang ni ide ru sekretari jongka Youth Week and Youth Sunday Committee jung news nam arja arpun riu. So many responsibilities for him. Hari aingu padi ublay ulong ringkat lembut syakri jungu. Kini kelingkor kebahagiaan ban nyalam ban organize iki activities kebahagiaan. Ini pat day presiden jogi. Presiden jongka Senior CE Society hang ni apok siap. yang nak berkah ketika game kemudian menjalankan mentah. Oh jika kapor milapuk kedai bejit, apa suku bagi hapan Malaysia nak kerajaan ketika jeng hapslap. Yang pasal ketika kapor sahabat ini mat ngah tidak tengge kat di dalam. In sapen saya ki swa ya ki roki ai tapi mai ban referee kini parok kat match mah. Dengan tempat ni ba pin ya long jajai dengan disiplin hari upor dengan kemudian soal saya kita ya ka di rules and guidelines na dishbon pi baro dengan patay tang kaya din mga ngasib bulu kita tunda idea for basketball main thing is ba kapol yam at tilakai kimno man bat akti ikin kem ning ko yo at labaw ko da kimno man kon ta
Mental traveling, mental purpose mental lapang tutup kibat. Ni di Banal. Cisen arsin kila. Kishin I try the YouTube channel. He's a very great guy. Dinam kita ki basic bro. Ni di Banal matry pi itu lah. Nice mo eh. Di ate komplit sa traffic ya. Seta. Nanda di sana tong ba kami ni kan. Ya tu I play di berapa aku yang ini. Palangi keslap na dinero di dalam Malaysia satu Jumat lagi. Kalau Islam hampir bukan masjid teman Indonesia mah kita lang biarnya hanya mah hanya ay mesin yang berapa ada aku game. Dia mas ndak ni karena dan por sebabnya update terbaik mah. Kamu lang kadi baik nata. Banyak ini benar bagi sport motor. Shop ni sedang berjuang naik ke semua. Ruang yang ini sudah di paroklah. Itu buat Bardi Derui vlogger and also nongkit kam jongka Senior Christian Adventist Society committee secretary jongka Youth Week and Youth Sunday committee. I belong to this house, greenhouse. Say hi guys. Hi. Semua subscribe ya ke channel ke jong i Bardi mo. Ni ke channel Bardi. Ingin kick off ya kene ke basketball tournament ke jungi. Apa yang ke Bethlehem House. Group discussion nang dan mentah. Oh Jerusalem. Sorry. Blue House. Jerusalem. Gerwin bro. Kita ya discuss nang tu. Buat ki Bethlehem House. Ini perlu. Bethlehem House, cook entah sih cook. Lele lah. Hey, kalau ready ni ah. Minus orang Nuklear di ni ro kemana maruin. Kini ki Bethlehem House lagi di girls team. Say hi. They feel exciting now. Very much. Very much more. Nuklear traffic ni. Say hi. Capernaum, my house. Pikirnya sedang nak mentah. Si pikai mah. Sedang lagi mentah, first match. Nari ka papadang ka Jerusalem at Bethlehem. Ka Jerusalem kani kana ka jersey rong orange, ka Bethlehem di patong jersey na marba nga jersey nga laklet. Wara alud ra. My team, Capernaum House. Yeah, my team. Oh, team juga. Nice. Hi. This girl is still sleeping. Marang bak juga. Kong we can see. Yes, Pak Naksan. Tuh, Fisno kendo kena kejing lakai basketball ke sini. Makan slap shoot lah. I hope you play more. Makan slap shoot. Ya terima. Oh, karuntan. 5 point. First quarter over 5-0. Kita yang sedang ka second half. Ini ka second half. Nomor sisi half ni ai 12 minit. Shoot. Kendiat perlok ngalabat dia mengakan ke kamera ke jiba Ardi dia ngasih kuaban penipi ya kani ka house logo ke sungi tepat lam
Kini house logo sini Kapernaum. Kamu senat kalong ba? Ya kan ni ka logo mah, jeng ni ka house am. Kadai bengi menjur lang baru mah. Dia ya menjur lang. Dia tak tahu. Kalau kau job siapa itu nak lah. Donding kena dan you sentil dan di selana saya betul ni Kapernaum. Representnya kajing jai jo komensiam. Nice. Tu sentil pun represent ni guys sentil tu. Sentil. Yes. Sentil representnya kajing pu kajang ikum ka tim. Yes, nice. Bangin lang rukum kiper saramo. Nice. Te katu ketika house kejongi Kapernaum. So let's hope that we win in this basketball tournament. Mah. So ni way bhai bun trafi itu YouTuber. Hey, itu. What's your channel name, bro? Word with Nel Kilaban. So you count page for politics and everything. Kilaban connect with channel jangan. Word with Nel mah. Mulai let's go. Channel name juga di Word with Nel. Instagram rukum tahi. Dari filai bani apa? Ki bau sisi interview ki beliau mah. Keren sepangga jing sisa. Kemudian bayar syak sini stay. Saya pergi usia saya bicara yang usia. Nanti bukan api filai itu. Sebentar kalau ngasangnya nomor lah ada pihak second half, let third half. Kemudian bayar lagi. Dan bawa rang baik kena punya pendap him taksi nomor 4. Karena sini penilai kaya kejuk mah. Dalam pan lah ini nih. Tah. Langgar third half. Hah? Tip lang am tip lagi rule yang basketball dah. No idea. Tang bandung ya basketball. Oh. Ini waya lah wit lah. Wait what nih? Kruk. Oh lah. Hadu komentar ke third half. Ke Bethlehem keempat skor ya. Ke Jerusalem kelayo 4 points. Katanya ke score sheet ke nanti tipnya yo ini am. Okay. Komentar ke points long. Harus sendai lanot. Sabran rai. Collection button. Beautiful. 10, 9, 8, 7, 6, Good. 5, 4, 3, 2, 1. Hadirin baladap baru fight so half itu dari ke point. Ke Jerusalem like point, Bethlehem 0. Next team. Compare dan sa third place antara jongki. Mata sa kikan thai. Tentang sang jongki thai ka Bethlehem bat ka Kapernaum. Ini ka Bethlehem. Saya bayang di ka Kapernaum. Muat banyak sedang ada game entah. Ini gini nong skor Kapernaum rong John ke Bethlehem rong Red. Oh habis syak mentah menelaram. Oh, keren dah, cap.
Apa lipo, apa arpuskan. Adat. Karet. Nathan. Hadirin ke first half. Dapat dalam ke penam 0. Second half mentah. Yes, come on. Sedang ke third half. Oh, wow. Arpo. Baik, kesan. Ada ka first half, second half, mentah ka third half. Kasit kemeng subang nan. Ini ka di halum siam, buat tip benar-benar. Hadirin mantap lagi perfect. Kita bisa ke penam 0. Oke, heading jump. Begini. Mulai kita hilang di atas place. Compare. Kami orang show mentala sedang sekena di kesenang. Mereka. Kapernam Budus Nazareth. Kapernam mereka orang Yom. Nazareth from Orange. Okay.
Oh. Ini udah clear. Quick, but so nice one. Hold it. Good pass, shoot, Chilam. Shoot, Victor. Hey, backward, backward. Tadi kita ke fasa fi kama sebagai bangga jengki para be kelanbar kali ya skor kapernam saw Nazaret Kendai na player the score nang score Mara free Next supporter Junkie group you how to you okay last lang sa ka third half after half time wala yung puntat na hi orang lama lah jangan kut ke game orang lama mana berem mana Aish ke game dalam ibang mah terima gini ke pernam iba pengra jersey long range sama kadang-kadang house from yellow katun kayu
final kalau akan try kan sa ibang na malay kundo para bayar tuan. Jadi third half. So dari kasko. Kapenam indai. Nazar lagi beri. Sekarang Nazar itu kalau lihat bah ibang harus makai ru. Orang sa si half. Sampai. Job ada nak naik ke house mustam saya ingin nyampe lagi poin sementara coba kita ada banyak on score headline ke 6 Nazareth Shopping Dream final score Jongki yang kita kasih kentai ketika last match kita sedang sejongki kentai kita ketika house Jerusalem Nazareth all adon tadi talented Let's go. Yay, girls. Kamlong talent kam draw kam neki orange ki blue gede ki Jerusalem Nazareth di orange Come on, Dari. Number. Live point itu. Oh, temennya. Oh, gaju. Teraya bisa biang. Terkait live point kan nama kelangan. Tadi mau ada besar, ha? Bang ini kan pemakai.
Skor Jerusalem Katway. Nazareth Quran. Nice. Game telah bertayang. Oke, saya kembali ke Argentina maka game wadi. Okay, langsung ke final. Final akut. Oh, ke kabar. Ajak. Game belum kembali pangah pilai aspi saya keskusit layo lain lagi tungsit agak game nomor ba kayak jane tay ka school tak tahu pengen lakut ini jawabannya lu melang mentah ngarang dia pokok nih video nih maka ajarong klat boleh coba nih pergi nampak berkat dengan sa nangdon juga game binang bun kena basketball football futsal basketball kena nangdon ski final dengan sa penlong dan ini sa pelong ska cricket kiki saya indoor game saya penima bye bye thank you so much saya kendo pacar per video